Nā mai rāno I te pōwau tini-tinitanga I o tautahi kua tū tēnā rōpū me tēnā rōpū ki te haka. Hei tohu I te aroha ki te hunga I mate. Hei tohu hoki I te riri ki ngā tāngata kaikiri o tēnei whenua. Hei tā te pūrongoa te o Kiwa McLean kei te karanga te kaunihera Māori kia whakakotahi tātou ki te haka ki waho I ngā whare karakia ihirama puta noa I te motu. Ringa, ringa! Pakia! Aha kua ko wai, tutu ana te haka a tāne rore. Nā ko nā e puta whānui ana te karanga ki te motu. Hashtag Haka for Life, and let's overwhelm those social media platforms who provide spaces for people to preach hate. Let's preach aroha. E puta ana te karanga ki te hārakerake kia whakakotahi atu ki ngā whare kōrana hei te haurua I te tekau mārua karaka a pōpō. He taki I te haka hei raumaharatanga ki te hunga, kua riro tītapu. Māori and Muslim people and people of colour have a special affinity. You know, our response to the tragedy of the terrorist attack in Christchurch has been incredible. People opening their maraes, donating, giving, cooking kai, you name it. It's all been the way that Māori have responded. And so because we're a week after the tragedy and because everything is still fresh in everybody's minds, we want to show that community that we're still here. We're not going to walk away from you. Nō nā tata tonu nei te kapahaka o Angitu ka waihape ki te kāinga I o mana. I te wā I tutu ai te puehu. Mōhio tonu mātou, te wā I tutu ai te puehu. Koe nā tonu te tikanga I tai atu mātou ki reira he ako I ngā āhuatanga o tēnei whakapono, ana he whakahoki mai ki te iwi Māori, e mārama e mōhio ai rātou ki e nā tikanga. Hei tā tētahi o ngā pauako mā te aha I te whakau I ngā mahi haka, hei whakamauru I te mamae. Awa kia au nei, mā te aha hoki I te haka hei whakanui, hei whakamaumahara anō hoki I tēnei o ngā iwi, I tēnei o ngā whakapono, kua pehi kino nei, e te ringa hea o nanakia. Ko tā mātou noa, he tautoko, he āki, he mirimiri ngā mahara. If we can get everybody out at 12:30 outside those mosques, to show support, hashtag Haka for Life. Don't be afraid if it's only one of you or two of you or 50 of you. Let's all get out there and support our Muslim brothers and sisters. Nō reira e te iti me te rahi mānuka takoto, kawe ake. Te o Kiwa McLean, te karere.